Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hadutse imyigaragambyo yo kwamagana igitugu cya Perezida Donald Trump. Naho ku rundi ruhande Ukraine yigambye gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya. Njye nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo wafishe umuyoboro kugezaho amakuru yizeye kandi acukumbuye 5/5. Igiye gusuhuza nk'abandi yanatiriza bayigiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikabima Imana ntizira amagambo agambanya barunduka ikiganje. Uri kumwe nawe mibayenga no gusuhuza naguha ikaze muri aya makuru y'umugoroba. Ababarirwa mu bihumbi bahuriye mu mihanda yo mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamagana ibyemezo bya Perezida Donald Trump bahamya ko birimo igitugu cyinshi. Iyi myigaragambyo yabaye ku wa 14 Kamena 2025 ubwo Perezida Donald Trump yayoboraga akarasisi ka gisirikare ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze kibayeho, ihurirana n'umunsi w'amavuko we. Yahawe izina No Kings, bivuze ngo nta bami, mu rwego rwo kwerekana ko muri Amerika nta muntu ukwiye gutekereza ko afite ububasha bwo kwica agakiza nk'umwami, ahubwo ko iki gihugu kigendera kuri demokarasi. Mu byemezo bya Donald Trump, abigaragambya banenga harimo kurenga ku byemezo by'inkiko, kwirukana bimukira benshi batemewe n'amategeko, kudaha agaciro uburenganzira bw'abasivile no gushaka kwambura abantu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Abigaragambya bahereye kuri aka karasisi ka gisirikare bagaragaza ko kashowemo amafaranga ari hagati ya miliyoni 25 na 45 z'amadolari, kandi ngo nta kindi kigamije keretse kugaragaza gusa imbaraga Perezida Donald Trump afite. Polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko iyi myigaragambyo yitabiriwe n'abarenga ibihumbi 10 kandi ko muri rusange yabaye mu mahoro, keretse ahantu hamwe na hamwe habonetse abagerageje guhungabanya umutekano barimo 15 bafatiwe muri Las Vegas. Hari abantu barashe mu bigaragambije mu mujyi wa Salt Lake City muri leta ya Utah, umwe arakomereka cyane. Polisi yatangaje ko abantu 3 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri iki gitero. Mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California hakomeje imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize igamije kwamagana umukwabu w'urwego rw'abinjira n'abasohoka wo gufata bimukira nk'abadafite ibyangombwa. Bitewe nuko ubuyobozi bw'umujyi bwashyizeho guma mu rugo cyangwa lockdown kuva mu masaha y'ijoro kugeza mu rukerera, polisi yaburiye abarenga kuri iri bwiriza ko abatari butahe muri aya masaha baza gutabwa muri yombi. Bitewe n'ubukana Perezida Donald Trump yari yiteze mu myigaragambyo y'i Los Angeles, yohereje abasirikare bo mu mutwe w'inkeragutabara kugira ngo bafashe abapolisi kuyikumira. Iki cyemezo cyamaganywe na guverinoma ya California, ubwo guverineri wa California agaragaza ko bitari ngombwa kwifashisha imbaraga z'umurengera. Naho dusoze tubabwira ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yigambye ko ingabo z'igihugu cye zasubije inyuma ingabo z'Uburusiya mu gace ka Andrivka zikabasha kukisubiza. Muri aka gace bivugwa ko hari ingabo z'Uburusiya zirenga ibihumbi 50 aho zari zihanganye n'iza Ukraine ku rugamba rufite umurongo urenga ibirometero 1000. Umuyobozi yavuze ko izi ngabo zakumiriye ingabo z'Uburusiya zifuza kwinjira mu gace ka Sami
umujyi bivugwa ko Uburusiya bwifuza kwigarurira bitewe n'uburyo wifashishwa cyane n'igisirikare cya Ukraine mu bitero karundura byibasira ingabo z'Uburusiya. Uburusiya bushoboye kwinjira aha muri aka gace ka Sami byabuha inzira yoroshye igera mu mujyi wa Kharkiv, ari naho iki gihugu cyifuza kwigarurira bitarenze iyi mpeshyi. Ku rundi ruhande, minisiteri y'ingabo mu gihugu cy'Uburusiya yigambye kwigarurira agace ka Zelenykut mu majyaruguru y'intara ya Pokrovsk. Mwakoze gukurikirana byose niyo official. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurama no kurambira kubona ibyiza, naho mu biganiro by'ubutaha.